Yes. Johnson Kariuki na Harrison Kenywa maraumaga mihango-ine yao muthenya na mathaa-ine ma hwaine o ta uria mamenyerete mareti nduthi ya kumainukia no mare barabara-ine ngari nini iramakinyira na kurugama mbere yao marorio kana no makiende gukuo na tondu mundu wa nduthi ndarakinyite haria marari maramuhurira thimu na kumutiria. Just before tufikie Kiangoma, dereva akaambia mmoja wao nichukulie hizo. Rafiki yangu akienda kurudi kwa mfuko kumtolea pesa na mimi nilikuwa tu naongea na simu. Akashtukia amegongwa ngumi na mmoja wao. Tena nikashindwa nini naendelea, nikaweka simu kwa mfuko. Akarushiwa chuma, akagongwa jicho. Kugongwa jicho na huyu mwingine akanirukia sasa, akaanza kuniattack. Ndagika ithatu tu thutha wa kuingira ngari iria irari na andu ana mari arume atatu na mutumia umwe Kariuki na Kenywa mararugirwo itharikira rikiambiriria madamu arakirite ki aikarite giti kia mbere nena dereva marahurwo ngudi kurumwo migongo kurumwo twara twa moko ona matagwitio ki kana ki guthukia muno Kenywa araguthwo na cuma ritho ria umotho na kuona nduma. Thutha wa kung'ang'ana kwa ihinda Kariuki ni arahotire kuruga ngari igithiaga na kwihonokia kuma moko-ini ma imaramari icio. Kenywa aratigwe wika agiana na arume acio atatu na mutumia umwe. Kiria araririkana wega ni cuma iria araguthirwo nayo ni mutumia ucio na iria iramuninire hinya atanatunywo thimu na mbeca ciake. Uthiguikie guoko go ndaigua hithukiirwo na ngudi na cuma. Ihoro cuma ya kiongo na ngudi cia ndamenete. Kenywa na Kariuki marahonokirio ni andu a wendi mwega kuma kuria o umwe wao aratiganirio. Kumana na gicanjama kiu marauga yurage kiaga matikaingira ngari matoi mwene akorwo ti ngari ya ukui wa muingi. Uguo na kaba guthina kiruta matatu kiru gikuite kiramenyeka gikuite andu aigiraia atonaona dereva hena dereva ore na uniform na no akiona kija makanga ore na uniform ukamenya ni andu mewira na andu moikaine makinya ni mathondekirwe na muthenya uyu ni ega turenda kumarekereria mathi muci handu-ini ha Inooro TV njitagwo Helen Maina. Uliresist sana